Balang Presbyterian Lumshnong kala IY ya ke Jaka ke Behe arpusan hektar Shaka company penmi dobilat ke Behe du hari lum jantia ke Star Cement Limited ban klong ya Mawshun na ke Jaka jong ke Balang kabadon ha ke dong daba sathat Lumshnong ha ke district rilum jantia mi ngi na ke benta san Snem. Ban pen urlong ye kini kejing temu jong kini ke karkhana pen mi dobilat ka wei niki kendon ka long ru ban yo kejing menjur na ki nong shong shnong jong kini ke shnong Lumshnong kumta ha ka nyau terik mentau benai risau ar pusau ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penyat ya kerinsan pensengopat ba halor kumnu ki sngau ba kini kejing ti Mawshun kan keta ne em ya kamariang bat ka meiram o ne kata ke environmental public hearing. Ya kini kerinsan lapenia do ADC kini ke district ubak ji wajri MCS kumusyong kenor jong kajinyalang ringkat kajingadon lang u member secretary jong ke Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Chermang MFS ke environmental engineer berkentup ubak SM bat ubak Frankie lalu bat kumbasis pak asan pongut kinong syong shnong ki balapoi kini kajinyalang. Hakini kerinsan kila don kat sangut kinong kren ha kababun naki kila ai kejing kershan ya kini kejing temu jong ke Star Cement Limited banti yo Mawshun na kini ke Jaka jong ke Balang Presbyterian Lumshnong. Swawo ong nagaling yung nga menjuri kani nga kwa o kanaya kidaw. Kidaw kiwa panman ya kani ka public hekaring hiring hakani ka por to lang ba kajing karpat yung ka Balang Presbyterian Church si ikam ka Chnong. Kayi kajing karpat kayong ki hakit Snem ki wada deb dayo ya ka chiti lang ba yung ka Balang Presbyterian Church haka executive committee yung ka Chnong. Kajing pan jingbit yung ka Balang nakabanta wauti yaw limestone UWM ha daba saithat. KWM hapo kajing pat jing seli yung ka Chnong Lumshnong. Ikam ke dorbar Chnong Lumshnong da panman ya ke dorbar bada ke widon ke sur wa pdiang ya ke jingpan yung ka Balang Presbyterian Church wa ti yaw ni limestone ha ka nongrim kawa ka Balang da yo ka join meeting wong wa chna ya ka yung mani kam te em kam ya ka financial ta ha ka jing ito wa kani da ka widon ke sur kam ong ipi ida menjuri kam ke Chnong wow bat ka Balang da ya kani ka list lene AY haka Star Cement ka jinghe yung kani area kam wasnyaw to arpausan hektar kawamot sibenta yung ka Balang nagbenta yo ti yo ne Mawshun haka Star Cement tenakaliang yung nga hinipor halor yung kani ka nongrim nga semen na support ya kani ka public hearing kawakat debatit. Yes, as we have heard the words from our headman, and as well as for the presentation which are showing from the company, as well from the engineers of mining of MSPCB, I extend my support to Mr. Cement Limited at this time, and also to urge upon the government authority to provide them a clearance so that they can extract the limestone from this area. Halor kanina kaliang kabalang di iya ka Star Cement nam tau lelis handrei wa ne kaliang iya mabalang ka jingkerchan ka wapura o support nam ta kani ka public hariu man yang ne ka sungi ka Star Cement yu le ya kani ka mining hai thau yang ka Lumshnong Presbyterian Church handrei ne kaliang ka musharman yang ka Lumshnong Presbyterian Church mem yu yo ong wa tanggawi dan hiu nga nakaliang nga kamu Sharman karchana ya kanika public hearing mapanman ne kasngi da ka Star Cement ya ka Star Cement yuman ka kam ka walay bike kularti ni ka por ka bamta ka long bangin wan na ka banta ban pen iya ka jing kershan ne la ka jing persya na ka banta ka jing tumu jongi kum ka Balang ban IY ka ne ka Jaka ka jongi ya ka Star Cement na ka banta ban klong yo Mawshun kat kum ki jing don kam jong Balang ki babun ki ba hilayo sngau te nakaliang jonga kum secretary jong Balang ngasngau ban kershan met ban mensim ya kene ka kam bat ngangit scam ba ka
departemen kepada Peit ban penyat khmat ya kam kan pendep iki kam ki jam khnang bagane ka kam kan long ka bayai be ranti bat ka job ta heni por yo ong yo kulam ta daliang yang chnong i ega full support ya start semen karpal la yo office u eno ya clearance yo u lai bai ikam yang star kam tam yo smart u yo gau khi klo yo ni mo chuni yang ka u ematai hada ba saitan ta heni por daliang yang ile mi wan klam wi dan wi waro kita ki support daliang chnong i ta khudi ki waro ki wan daliang chnong i penyu ta gadak o saki yang kayang ini liang chnong khmat ini penyu pi gadak ye ki pai ba waro knang ye ga office le ini liang chnong i to i support ye ga star semen ta karpat pi ki nong tong chnong i yang umstan sobawan hak khmat ini yo pi yen yo pi penyu gadak warakti ya ga jing support yang pi ya ga star semen karpat ye waro ki wan ini sobaya poi khmat chini ma penyu dak de warakti bi penyu te jing support i de liang yo chnong i to full support karpat ya ga office ule ke welcome kuble chibun kuble chijarngu